Ngiyabingelela bazalwane egameni lomfeni wethu Jesu Kristu oyinkosi namanje osabusayo. Ngibingelela abaholi kuwo wonke ama-branch ebandla le-Devoted to God Ministry esinabo. Ngibingelela amalunga abazalwane bebandla lonke ezindaweni zonke. Ngibingelela abantu bonke nababathandi bakaNkulunkulu abazoba lethuba lokuba balalele lenkonzo balalele lesemoni esinayo egameni likaJesu Kristu. Kakhulu isikhathi sifuna ukubonga nebandla le-Devoted to God Ministry elokuqhubeka kuyinkonzo esisiqalile last week with the wonderful service eyabazalwane abaparticipatile akade bayingxenye program abafethu kade basihlelela inkonzo from eqaleni izibe sekugcineni. Sibusisekile kakhulu empilweni zethu nasemoyeni wethu. Sibona nje amandla kaNkulunkulu aqhubeka endleleni ukukhulisa ibandla enkosini kakhulu bazalwane noNkulunkulu abazalwane. Siyabonga kakhulu bazalwane. Namhlanje uNkulunkulu lenkonzo ayimbule kimi nje engizokhuluma ngayo kuleli suku namhlanje kuyisonto elihle. Sibonga abazalwane sebaqalile bakhuluma kakhulukazi kule viki or namhlanje ngilalele nje abaholi abakade basibusisa ngemlayezo emihle, i-present worship kubaholi, imkhuleka yonke sikhona. Siyongena manje enkonzweni yesemoni ezisishilo siyoqhubeka nale inkonzo sinazo every Sunday. Isihloko enginaso namhlanje uNkulunkulu asibeke enhlizweni yami ngifuna ukukhuluma ngaso kahle hle. Isihloko esiyokhuluma ngezikhali ukuthi njengabaholi noma njengebandla njengabazalwane singalahli izikhali ezethu. Manje lento ibalekile ukuthi ke izikhali zethu asilahle. Ohlabela kahle ukuthi ekufeni sizawushiya khona izikhali. Siyalinda sithandaze ekufeni asihlukani nezikhali zethu. Manje kakhulukazi indaba yethu esinayo indaba ezovuka encwadini kaSamuel wokuqala isahluko 17 kunamavesi amaningi kule ndaba. Indaba kaDavid kunye noGoliath. Sobuka nje uDavid mangabe azonqoba uGoliath, kodwa into esoyibuka ikhali ezisetshenziswa uDavid. Manje le ndaba manje zokukhuluma ngokuthi singalahli ikhali ingoba sibuke nje uDavid awumfana omncane kodwa ane direction endleleni yakhe ayihambayo. uDavid ubani? Umndodana kaJese encane. Indodana kaJese anayo encane uDavid. Noma singasayanga kumlando wakhe umfana nje ohlala kwaluseni oyilusela izimvu zikababa uJese, kodwa kunento ebalekile evelayo kulento yezikhali kunento ezimbalwa engifisa siyibuke kuloludaba engicabanga ukuthi sonke siyalwazi. Ngeke ngifunde verse by verse but ngifuna ukuveza lezo zinto lezo ezibalulekile. Into mawuqala le ndaba ku chapter 16 iveza ukuthi uverse 14 to 23 isivezela ukuthi uSawuli kube nesimo lapho abanenkinga noNkulunkulu uqobo. Manje banenkinga noNkulunkulu uqobo. U14 uveza ukuthi umoya kaNkulunkulu wamuka kuSawuli njengenkosi ekade ibusa isizwe samaIsrayeli. Kulesikhathi leso uNkulunkulu uyamuka kuSawuli. Mangabe amuka kungena umoya omubi endleleni. Mangabe sisakholwa mangabe uNkulunkulu asuka, obvious ithuba lokungena kwemoya emibi, ithuba lokusathani angene liyavela lingene, olithole ithuba lokusathani naye angene mayemuka uNkulunkulu kuSawuli. Then uverse 15 uthi engcekwini zakhe uyakhuluma ubuza ukuthi akekho yini okwazi ukushaya ihabhu kahle azokwazi ukuxosha lamadimoni, noma ngoba inkosi bekuvuke ukuyaxokozela kuyo ayinaka ukuthula ayinaka ukuphila okumnandi. Iyaphendula inceku enye kuverse 18 sipha nje background chapter 16 uthi kwaphendula enye insizwa engcekwini zenkosi ithi bheka ngibonile indodana kaJese
kaJese waseBethlehem eyazi ukubetha eyihabhu eyiqhawe elinamandla bamba lokho eyiqhawe elinamandla indoda yempi nehlakaniphileyo kodwa kubalekile ukuthi uJehova unayo bamba ke into eyenza ukuthi uJehova abe nayo kuverse ku chapter 16 sibuke la uNkulunkulu akukhuluma noSamuel ukuthi noSaul kumele kutholakale ozogcotshwa kumadodana kaJese abizwe wonke amadodana woyi6 kodwa kwavela ekugcineni ukuthi kunayodwa eshodayo le shodayo ile uNkulunkulu ayigcwalisayo uphondo linamafutha lehlele ekhanda layo ngoba uNkulunkulu akabheki isiqu somzimba nako konke kodwa ubheki ngaphakathi uDavide vele ubizwa usunogcobo likaNkulunkulu yingakho lenceku ethi uNkulunkulu vele unjani unayo ngoba abese anointiwe uDavid angikho kakhulu lapho kodwa kufuneka umuntu okwaziyo ngoba egcineni inkosi ngabe beyazi bakhona abashaya amahabhu kodwa uDavide indoda ekade ihlala lapha ya awumfana omncane alusa izimvu lento yokushaya ihabhu into ayaziyo mawubhuka amahubo apha lo David akutshela into eyodwa ukuthi uDavid into yehabhu into beyazi uyabizwa uDavid ulethwa endlini yenkosi uyosiza inkosi umbhalo ositshela yesizwe esikhali akade anaso uDavid ukudumisa nokukhuleka lento eyikhali ibalekile ithi lento ku23 mangabe uDavid adlala lehabhu inkosi yayifumana umusa he was feeling a sign of relief from the oppression of the evil spirit ekade so bayeqala nje uDavid wadumisa wadlala ihabhu inkosi ikwazi ukucwila ikwazi ukubuyela enkosini le esukile kuyo so isikhathi sokuqala uDavid akade azidlala mase achitha izimvu lesigangeni abebamba ihabhu lakhe adlale kamnandi adumise ubuka incwadi zamahubo ayibhalile ngelinye ilanga siyondlula kuleyo nkonzo leyo kodwa isemoni yami enginayo kakhulu kulento kaDavid sizobuka ukuthi encwadini kaSamuel sibuka nje kahle ebhalwe kakhulu ngesihloko esikhulu ukuthi ikuphi uDavid akade aqhubeka nokwenza in chapter 17 sibona ukuthi ke la amaFilisti abona ukuthi uSaul njengenkosi estrong ubanjwe umoya obuthakathaka uNkulunkulu usukile kuye abona ithuba lokuhlasela amaIsrayeli amaFilisti ayabona uDavid ukuthi uSaul uwile ekholweni isitha asingeni kalula kuwe mangabe uhleli kuNkulunkulu sibuka enye into evelayo la ukuthi mangabe ungekho kuNkulunkulu noma uNkulunkulu asukile kuwe intenzakalayo noSathane uthola opportunity namaFilisti abona ithuba longena ukuthi angahlasela ahlasele uIsrayeli amisa uGoliath impi masimile yamaIsrayeli kunye namaFilisti amisa uGoliath asibambe into eyodwa the description that is given to uGoliath ukuthi indoda enjani amamitha awu9 ewubude ingalo zakhe zingaka kuvezwa iphysical appearance kaGoliath kodwa kunento eyodwa ekhohlwakele manje kuvezwa ukuthi unjalo ngoba uGoliath tebenza abesabisa neappearance yakhe mayeqeda indlela ekhuluma ngayo ayesabisa impi kaIsrael so the choice that was made by amaFilisti was ukuveza uGoliath inkinga yenkosi okumele imele impi iwile uNkulunkulu usukile kuyo so amandla obugwala angenile kuyo amanzi asemadolweni yakheka inkosi ngoba uNkulunkulu usukile kodwa uGoliath uzokuma empini uzomela isizwe sakhe esamaFilisti kunento eyodwa uyabasabisa kodwa mawubheka incwadi eBhayibheli ubheka lapha ku chapter 5 uFirst Samuel uchapter 5 verse 1 kuya ku5 nawo amaFilisti akhohliwe ukuthi uNkulunkulu wabo abamkhonzayo uDagoni uwile phambi komphongolo kaNkulunkulu waze wahlephuka izandla
mawuveka uverse 1 to 5 iyakutshela ukuthi ke bamile nje nabo bathemba uNkulunkulu owile ngoba bakhonza ithombe, kodwa wabo uNkulunkulu oyithombe uwile futhi akusuNkulunkulu weqiniso noNkulunkulu wamampela. Kodwa ama-Israyeli athembe uNkulunkulu, kodwa inkinga ekhona ukuthi inkosi umukile uNkulunkulu kuyo. Ukumuka kwenkosi, ukumuka kwaNkulunkulu enkosini ku-affecta nesizwe sama-Israyeli. Ngifuna nje siye sigijime ukuthi ngalesikhathi kuqala impi ahlasela ama-Israyeli, then uyasuka uDavide endaweni yobukhosi akade ahlabelela khona ahlabelela inkosi, kumele abuyele ekhaya ayolusa izimvu zikayise. Ngibamba into eyodwa ye-submission ne-obedience kaDavide. Sengiyazi ngidlela ebukhosini ngiculela inkosi, kamele ahambe nenkosi aye empini, kodwa impi yokulwa impi yenyama ephysically, la abela impi kamoya nenkosi. Kodwa egcineni ubuyele emumva kubaba, akathathi isimo sakhe sokuthi ukhulisiwe ebukhosini manje kuthi yena beculela inkosi as a musician, as an artist, as umuntu omkhulu manje enkosini. Ubuyela back to ukuyolusa izimvu. Ayinto ye-submission leyo, into ye-obedience elahlekela abantu. Baholi bazalwane sonke makwenze ngasikhuphuka ngekhundla, asingakhohlwa la sisuka khona emakhaya, la sisuka khona kubazali, indlela esikhuliswe ngayo. Uyabuyela back to emsebenzini wakhe, wanyiveza lesimo. Kuvela isikhathi sokuthi uJese mdala akakhonanga ukuya empini, uthumele amadodana amathathu akhe kulawa u7, uthumele 3 ayokwazi ukuyokuma empini ngoba yena akakwazi ukuya empini. Kufika isikhathi ukuthi isikhathi siyahamba, kumele ukuthi kube khona oya empini oyohambisa ukudla ngoba impi ithatha isikhathi. Uyasuka uJese ucela ukuthi kufika ku17 uverse 17 uJese wathumela ukuba ahambise uDavide ukudla kubo bafowabo empini bazokwazi ukuthi baba into eyodwa. uDavide ngakusasa ekseni mayazi ukuthi assignment emela yenze, uvuka kusempondo zankomo ekseni ngovivi, uyavuka uyayikhipha izimvu, uqala ngomsebenzi wakhe akwaziyo. Yinto engifundayo yekhali eyibalekile ze-obedience nokuba reliable komfana omncane ohlakaniphile. Uyasuka ushiya izimvu nomunye omwalusi okhona, hand over ukuthi la ngiyakhona ngazi ngiyobuya nini, but look after izimvu zikababa ukuze if I take long ngakayazi ukuthi la yakhona he might not be in and out situation, but he might be abambeke for isikhathi esithize. Lapho ushiya izimvu uzoyibona wanyiveza lento yokuba responsible kukaDavide, ashiya izimvu nomunye ozoba khona. Mayefika empini, what a coincidence, ufika ngalesikhathi lo mfilisti akade for 40 days lo mfilisti udelela impi kaNkulunkulu, uyaphuma ngekho yini ongalwa nami, ngekho magwalandini, usho konke angakusho. NoDavid mayefika, ufika uDavide right time, the timing afika ngayo ingalesikhathi bathi abephuma ekseni lo mfilisti abaqolodela abuyela emumva nantambama okaye emini uyokwenza njalo. Mayesebuya kwesibili uDavid uwitnessa impi kaNkulunkulu iyadelelwa emumva. Ubaba mayemthuma uDavide akamphathisanga lutho, akunankemba akunamkhonto ngoba kayanga ukuyolwa, kodwa uhambisa ukudla. Kodwa uDavid mayehamba akashiyane ezakhe ikhali akade alusa ngayo. Asishiyi ikhali zethu, asilahli ikhali zethu ngoba asazi la siyakhona ziyodingeka, asazi isimo esiyovela sidinga ukuba zisebenze ikhali zethu esinazo. Ngithanda into kaDavid akayishiyanga ikhali zakhe. 2 akazange abdicate irresponsibility yakhe yezimvu, ushiya nomunye izimvu lo zokwazi ukuyilusa. In the meantime alaphaya uDavid mayefika ubona lento ayihlali kahle kuye, impi kaNkulunkulu iyadelelwa. Ubuza into eyodwa, uyonikwani umuntu ongabulala lesiqhwaga lesi? Already there was a prize that was given by inkosi uSawuli ukuthi ozobulala lesiqhwaga uzokwazi ukuthi umnini indodakazi yakhe aganwe yiyo, akwazi ukumvusela umuzi, angadingiswa, ahlale yakhona endaweni engakwazi ukuthi ke aluze okanye citizenship yakhe. Lo, that was the prize, but David is not moved by the prize.
price that is offered by the king is moved by one thing, uthi impi kaNkulunkulu iyadelelo ithi lo mlisa ongasokile, lo mlisa umfilisti ongasokile ubuka nje into eyodwa, abantu abusikhondla sendoda, kodwa ubuka ukuthi le ndoda le ayina relationship noNkulunkulu, ayimazi uNkulunkulu, ayisokile. There's no covenant between this man and God himself. So uyabuka nje ukuthi ke noma ngabe sikhondla angabi naNkulunkulu akumsizi endlela kaNkulunkulu masihamba, noma ngaba namandla ushumayele kahle wenze konke okufunakalayo ebandleni okulo yonke into, kodwa mangona uNkulunkulu awuyilutho ngoba wena awuna protection, awuna relationship noNkulunkulu. uDavid uza nenye perspective kaNkulunkulu, bayamtshela okukhona ngifuna ukugijima nje bazalwane sibambisane engasokile ngingambulala lo mfilisti. Uthi ayuyamangala uthi uSawuli umfana omncane kangaka obovane uyokanjani. Then David had to reveal some of the things. Uthi mina kade ngikhona esigangeni ngilusa izimvu zikababa, kwavuka ingonyama ngayophula ngayibulala, kwavuka ibhele ngayophula. Nakulesimo lesi uNkulunkulu loyo omsizile that has delivered me against the balls of the lion and the bear is going to deliver me against this man who's dreadful and who's the man osabisayo. Kodwa uNkulunkulu uzomsiza uSawuli. Ulalale istory yamangala ukuthi kanti umfana omncane kangaka so undlule ezintweni ezigaka, izimpi esizilwile ngaphambilini uNkulunkulu ethi wasiqobela. There is a challenge emele siyazi bazalwane yokuthi mesimthemba uNkulunkulu kuthi naseyimeni esibhekana nazo uyokuma nathi uNkulunkulu, provided ikhali esisebenzisile sanqoba ngazo. Esokuqala esokuba noNkulunkulu, uDavid uveza lento uthi lo uNkulunkulu engimthembile uyena lo owangisiza ngibhekene nengonyama, ngibhekene phele nakulo mfilisti ongasokile, uyangisiza uNkulunkulu. Nasi isikhali eza naso, asibambe nazo izinto. Lo mfilisti lo kunezinto ayigqokile, mawubheka ijazi ayigqokile, isigqoko sensimbi, inkemba yohlobo, ayiphethe umkhonto omkhulu osabisayo wohlobo njengeqhawe elithenjiwe. Uyasuka uSawuli ubona lezi zinto zomfilisti ngoba ziyasithusa izinto zabanye abantu, nayo webamba la uyasuka uSawuli unika uDavid izingubo zakhe. Kuverse 37 and 8 uthi hamba umbathisa, ukala utshela into eyodwa uthi hamba uNkulunkulu wakho or uNkulunkulu kaIsrayeli uzobukunya nawe. Uverse 36 loyo kamele ame lapho uSawuli, kodwa uyabona ukuthi ke izwi kaNkulunkulu akalithembi lilodwa. Umfaka izingubo ezinye, umgqokisa ku38, wamgqokisa isigqoko sethusi ekhanda, wamgqokisa ibhantshi lensimbi, wamnika nenkemba. Umnika izinto eziforeign to uDavid, akazazi lezi zinto, akaza kutraine ngazo. Bazalwane, esimeni esibhekana nazo asingazami izinto esingakaze zisebenzele. Ngiyazi ukuthi ukufa kuyathusana, abantu mangabe kushoniwe noma kufa umuntu abamthandayo bazama zonke izinto, but bamba ikhali abamnika zona uDavid. Uyazama ukuhamba ngazo, uyahluleka uDavid ukuhamba aphethe izinto angazazi. We do not try ama-weapons esingawazi. Lo mfana akaze atrainelwe ukuba yibutho noma yisotsha lokulwa empini, kodwa utrainelwe ukulusa izimvu, ahambe abheke izimvu, ayiprotecte, and has one number of battles kuleyo field leyo. But today bamgqokisa izinto abathi akahambe nazo, ziyamhlula endleleni ngoba lezi zinto akazazi, inkemba akazi nokwazi iphathwa ngakuphi, and uzoyizama already empini. He was not going to win that battle because uphethe ikhali angazazi empini entsha angakazi alwe nayo, kodwa izinto alwa ngazo anqoba ingonyama, anqoba amabhele bayibeke eceleni, kodwa kwamele abuyele ezintweni zakhe, ziyamhlula. Noma ngabe akazazi emlingane kahle impahla zibuka izinhle, kodwa we're not
familiar nazo. uDavid was not familiar, ayengayijwayelanga. Asizami izinto noma thi isimo sinjani, asizami izinto bazalwane esingayijwayelanga, ngoba noma isimo ngabe sisha kanjani, noma sisikhondla siyathusa, sisebenzisa lezo ikhali esijwayele. Umkhuleko izwi likaNkulunkulu elinamandla, usho kahle uSaweli, uNkulunkulu wakhe ahambe nawe. Yizo lezo ikhali uDavid beseshilo moso ukuthi nazi ikhali ayijwayele. Bamba nabo kwahamba nabo uDavid uapproacha lo mfilisti, so uphethe izinto ayijwayele. uDavid uphethe isilingi sakhe usijwayele, uphethe induku zakhe azomuva ngazi isilingi. Izinto ayijwayele, kulula. It's what he has an experience kuko, asisebenzisi izinto. Mayesuka lapho uyofuna manje ngoba unesikhwama sakhe, babakhe ngamnikanga lutho, kodwa uphethe isikhwama sakhe sasekulwaluseni, uyofuna amatshe amahlanu abushelelezi. Awubambe lento ayamatshe, akafuna amatshe abushapu or amakhulu or kanjani, ngoba ipower ayikho ebukhulini betshe. Ipower is not the edge of the stone, that the stone will even kapile ngaphambili. Yona noma liround noma lincane, kodwa the power isemandleni kaNkulunkulu, ngoba ikhale siphethe amandla akuNkulunkulu osinika amandla. So sibonga lokho nje uDavid, so uphethe into zakhe iyabuya iconfidence. Ngoba uphethe into zakho, iconfidence izobuya kuwe. Kodwa zama izinto ongajwayelanga uzophayiza umuntu kaNkulunkulu. Thatha ikhali lezi oyijwayele. Sibuka uDavid uapproacha umfilisti. Lento itshela into yodwa uthi maya kuye uya ngeconfidence. Nalo mfilisti uza kuDavid uza ngeconfidence, kodwa uyamdelela. Uqala ngokudelela uNkulunkulu qobo, uthi ngiyinja yini mina uza kimi uphethe induku, uphethe ngiyinja yini mina. Wenza lokho labo lo uNkulunkulu nyana wakho udela uNkulunkulu, kanti ukhohliwe ukukhuluma nendoda egcotshwe uNkulunkulu qobo, indoda ephethe amandla kaNkulunkulu ezobonza ukukhulu nokungcwele nokubanzi ebuka uNkulunkulu. Masihamba nalo mbhalo u43 uthi ngiyinja yini mina. uDavid azi kahle ukuthi lempi akusiyona yakhe, impi kaNkulunkulu, ngoba sifuna ukula izimpi ongasona zethu ezikaNkulunkulu. Ngabe siyakhuleka sibeke uNkulunkulu izinto, siya kubantu sitshela bona, we try all other things ebesebenzele. Ku verse 45 uDavid uthi David knows that this battle akusine yakhe. He declared ku verse 45 uthi wena mfilisti ongasokanga uza kimi nenkemba nomkhonto nengcula, kepha mina ngiza kuwe ngegama likaJehova Sebaothi, uNkulunkulu wempi kaIsrayeli. Therefore this battle is not mine but impi kaNkulunkulu. uNkulunkulu wami uzongilwela, uNkulunkulu emthembileyo owangilwela eqaleni namanje uyena. Uthi ku verse 47 yazi yonke lenhlangano ukuthi uJehova akasindisi ngenkemba nangomkhonto, ngokuba ukulwa akusiko okwethu kodwa kwabani owaNkulunkulu. Kuvula incwadi yamaHebheru uHebheru 4 uverse 12 mayizothi izwi likaJehova linamandla likhaliphile kunale inkemba. Ngale wayisho njalo, likhaliphile kunale inkemba oyiphethe esika nhlangothi liphilile linamandla. Ngiza kuwena ngegama likaJesu igama likaJehova ophilayo. Uphethe zonke lezinto zakho ithembile, kodwa mina kuwe ngiza ngegama likaJesu. Kodwa into eyodwa nayi impi iyasondela. Awubambe nansi into, amaFilisti nawo mayibona iqhawe lawo lisondela athemba uNkulunkulu ongasekho, kodwa nawo amaIsrayeli abona uDavid usubanikile le strength. Uyeza uDavid phethe isilingi sakho, umfana omncane obovana, uyeza ngamandla uthi ngiza ngegama. Ngazathi inyathelo zakhe zayiqina kakhulu, wayekhukhumala ngathi uNkulunkulu wayemphakamisa, ngoba uthi uNkulunkulu uyasiphakamisa naseyimene ethize. Waphakama uDavid, yavuka lento yesilingi. Akhohliwe lamaFilisti ukuthi amaIsrayeli nesilingi ngeke ukwenze next, amaIsrayeli nesilingi angeke uze uwenze next, ngoba yinto ayazi kangcono.
mangabe ubheka ukuthi ama-Israyeli asazi kanjani isilingi kumele uyobheka incwadi ukuthi kuyofuneka amadoda angamanqele akwazi ukuthi mayeshaye ngesilingi ukwazi ukuthi ebushaywe ikhanda kusuka inwele, which means ama-Israyeli isilingi yinto ayaziyo ngoba ayatrainwa. uDavid was trained, he understand the weapon ayiphethe. noGoliath uyayi-understanda inkemba uma eshaya ngayo uzanquma nekhanda, uzuyasho ngizonquma ikhanda lakho ngilinika inyoni zezulu. Awunamandla ngoba uthembele into leyo ayiphethe. Mangabe isondela impi ngazathi bonke bayahlokoma ngaloko, kodwa into eyangichaza noma into eyamsebenzela uDavide ukungakhohlwa izikhali ayephethe. Mawubheka umbhalo uthi washaya kanye ngetshe elilodwa phakathi kwezigqoko zensimbi, phakathi kwezifuba ezivaliwe nensimbi, kodwa wathola a point ngoba uNkulunkulu wamkhombisa ukuthi nali inxeba la ungashaya khona. Washaya ngezikhali kanye ngoba uNkulunkulu wethu gadla kanye kuzwakale, wagadla kanye kwezwakala. Wathi mayeqeda awa umfilisti asaphazeka, amafilisti abaleka. Leyo nkemba ayephethe ngesandla uGoliathi ayisebenzanga encolweni kaNkulunkulu, yabuye yasebenza yena ngoba izikhali zabantu abasishangazo yizikhali ezobuye iqedele bona mangabe sekafika uNkulunkulu onomlilo oqothulayo. Ngoba uNkulunkulu esimthembile uyavela ngekhathi ezinzima, akafuni ngathi iso lakhe lisibhekile, sandla sakhe sisilondile. Into eyasiza uDavide ayengaphethanga nkemba, kodwa inkemba yomfilisti iyona ayisiza unquma ikhanda lakhe. And agcwalisa umbhalo ukuthi ke ikhanda lakho ngizolinika inyoni zezulu. Bazalwane, sengibhala iyodwa inkulumo yami enginayo isentweni yezikhali njengebandla likaNkulunkulu, njengabazalwane baNkulunkulu. Asizilahli izikhali zethu. uPaul mayekhuluma nebandla elaseKorinte kuvuka qala indaba kaDaniel u6 verse 6 kuthi uDaniel mayebhekane nesimo sokuthi manje ayokhonza uNkulunkulu abani, mayehluleka uzofakwa emphandweni wengonyama, kodwa wabuyela emkhulekweni, wakhuleka 3 times a day. Into ayimsiza wayemema amandla ezulu ukuthi ke uyazi ukuthi emva kwalokho uyobhekana neingonyama ngoba yena akwazi ukukhonza uNkulunkulu. Bazalwane, siyasilenza iphutha lokulahla izikhali zethu, siyame ekhaleni. Uthi uPaul kubandla laseFesu mayekhuluma phezulu uthi izikhali zamaKristu, ngazathi wayekhuluma yona lento yayikhulunywa uDavid, ngathi wayekhuluma into kaDavide ukuthi bazalwane izikhali zamaKristu. Uthi ku verse 11 mawubheka kule ncwadi chapter 6 uthi hlomani zonke izikhali zikaNkulunkulu nizokwazi ukumelana namaqhinga kaSathane. Sihloma zonke izikhali zikaNkulunkulu bazalwane, ngoba izimo esibhekana nazo ayifani everyday, asiyiguquli, asishintshi. Okunenani zama ukuthi siqinise kule zikhali zokukhuleka, kule zikhali zokuthemba uNkulunkulu. Liyini ithemba lomntwana kaNkulunkulu mayebhekana nezimo? Athi okhuluma kahle ingceku zenkosi mayekhuluma noJesu uqobo, siyawusuka siye kubani? Ngoba amazwi okuphila okuphakade asuka uNkulunkulu. uNkulunkulu akaguqulwa isimo, uyosimela ezimeni ezinzima eziyikhondla izimo ezingasiqaba simele uNkulunkulu. Bazalwane, u13 athi uPaul ngakho hlomani zonke izikhali zikaNkulunkulu ukuba nibe namandla okuzabalaza ngosuku olubi. uDavid was faced with ilanga elibi, ilanga lenzima lokahlelo umphefumulo wakhe, kodwa wama ngegama likaJesu, ngegama likaNkulunkulu ophilayo. Bazalwane, nisazokuma kusimo se-COVID-19 ngegama likaJesu, ngegama likaNkulunkulu. Izikhali zethu amandla ekholwa, amandla Kristu asekukhulekeni, siyakhuleka. Athi ifuba zethu zimboziwe nezwi leqiniso, asiliphiki iqiniso simanalo. Umkhuleko namandla izikhali zethu, ukuthanda uNkulunkulu, ukungasuki uNkulunkulu. Izikhali zonke zikaNkulunkulu wensindiso yethu epheleleyo yilezo siyelihloma. Bazalwane, asiyilahli izikhali zethu, asiyishiyi izikhali zethu, asiyikhohlwa noma isimo singaba namandla ukufunga
ukukhohlisa but ungashintshi izikhali zakho noma isimo sinjani. That's my message for today bazalwane. Asilahli izikhali zethu ngoba izikhali zethu sijwayele sinqoba ngazo ngoba kusikhali zesikhashana akusikhali zamanje, izikhali za forever ngoba uNkulunkulu wethu uNkulunkulu namhlanje owayizolo nakusasa uminjalo engumhlengi esimthembileyo undlule nathi athi uyabathwala bakhe endleleni. uNkulunkulu wethu uNkulunkulu esikamthemba bazalwane, kodwa kuphela masine covenant naye kuphela. If we have a relationship Nkosi yomusa yobusisa ukufunda kwezilayo esovala amehlo sabusisa izwi layo. Siyabonga uNkulunkulu omuhle, siyabonga baba ophilileyo, siyabonga izwi lakho leqiniso uNkulunkulu baba sigcwalise ngalo esisizeke baba ubanzi nokukhulu bezwi lakho baba ligcwale inkalo zonke ezizabantwana bakho baba. Siyakhuleka njengebandla esimele sibhele naso baba, yiba uNkulunkulu baba uthobisa inhliziyo baba edabukileyo sikwethembile baba ukaze wasijabhisa unanjabiso mana njalo uNkulunkulu baba. Siyabonga izwi lakho liyaphila linamandla baba, singwelise ngalo ukuba ukhulu lobanzi bakwazi negama lakho engesasuka lona. Siyabonga namanje baba imanjalo Nkosi engcwele egameni lethu uKristu inkosi namanje sibe phakade. Amen and amen. El Shaddai Jehovah.